jagar tu chu magin tu da jagar ke shirdan marnap tak chen shashi taror lagni jigar jarbi poptang tarche dar ngawa ge chwa samche ge nyama wemi gotla konsam choglan ja kha jo chang jaka tumni khungi sargu patur sosu konsam chogni shinlab je che de khona lam ja khalap jarba da ngombo kang nyalam jate korang la sem tang ni yengir chimbo thepa da halam ngar chor mamnyu wa ge shinlab ke chorwa chapar chanzig rang jil lafchi shang tu chu daram bar sunwa daftan konsam choglam jaji korkab nam shongna korkabte hachang sta chimbo da karba zango rechi ndirjona gadag. It becomes so much more precious to have these moments with him when possible. He has given the world so much. Jakalap charton ngombo kanya kushinlap thopa da janja song tu karba danchi de khona yamba diwi longo mangpu gorang ngi khong thangma jirnga zgem janyong wada tu chodaram barin rup jamba daftan khonglam jaji karba nam danna ten hachang cha chewa ga karzang ga korkab zgri ngombo kanya chi inzamlang chila lechchi cha nombazg phir yopi soso girlam chonang jakan da mixer ka karba zangozg ta churk yo chim jerjonang song jaka ka kabe konsam chukui khongchur chulig thandir da jagarla kursa chimbu yo personga ga kore yang jerjona gadag. He spoke to us today of the importance of religious harmony, of his respect for India, where he has been living for more than 50 years. Nga rangi tongmar chilor chik tung gubja dancha tonga glor suis jarkab kanang konsam choglan jarje ga korkab topani thangma bjirnga zgem jakab ju nyongwada ngalam chonnang gombo kang nyen ndroam chapar tam phakwa namshud da shamchi udagnya da chembo samjul lindiwa zgtam thong yo chang khungi terang nga chur chulugum thandar ka kwarngang da jagar la kursa chembo yo pa ar jagar nam chanshur tamlur ngapchal hakarang abjikwa da gombo kang nyechi kayang gargong pa chebji chim sar kwa dam dirwan thapap so nga chu phansang wara kwamur hachang tokar chembo shongni karba zongo dan songji dirjona gadag yang khungi ngobo kangnya da gonglob ja chep char gala pheb yonna ang mum thadak cheb japat dambagar go ne nga chu ma kangmang la khung ngomchar chebi shirab dafsham che chakhur nang thabre yo pada nga chum jakab jangkhan chuchang khung gargong pa jirtang la muku chembo yo par ju yo chim dirjona gadag. And we believe very much in his belief in compassion for all and religious harmony in our society. And of course, ngi chang gombo kang nyalla nga chum jakab jangkhan ga rakha kana khachi chuta bahni da hindu chuta bahni yeshu chuta pachi yo parften nga chu khungar gompa jirtang che chognang chulig thandir da chang mala shamchi chung guwar muku shigtag nang yo chi ju yo chi chang ngofto nang song jagar ka shotum ba da chumba po shashib taror lagna nguyod da togzo nigagam nang tun damba ga chomrig na chu khwer ba ga shirdan bazig yamba mabzad zamlang nyamjir jan chok nang apshigli nang wada jagar tu chok chang shitur dam chirli chok chung gu chok chu nang wa ga mar tartab jagar kongress chapshit chokha ga chogma da jagar tu chok magin tumabchi chaqyo pari jigarni ejarang wang longchin khang ga sarngo palo be dam nyam par shogrig nang kwan legmu nigayen